Dobar dan svima, je ovako petak, prošli su i dani, što se kaže, reprezentacija i ovako posle ovoga derbija koji je ovdje bio kod nas u Crnoj Gori, između Crne Gore i Srbije, imamo tu taj kompletan region, svi su krenuli s kvalifikacijama, Slovenija i Srbija ovako najuspješnije, Slovenija 6 bodova, Srbija također 6 bodova, Bosna i Hercegovina posle pobjede na Islandu izgubila od Slovačke samo 3 boda, Hrvatska, kako smo najavili u prethodnom podcastu, pobjedila je tu Tursku na strani, Hrvatska uvijek, kada je teško, uvijek je najbolja i jednostavno pokazuje posle toga jednog kiksa kući protiv Velse i primjenog golu nadoknadi, jednostavno na tom teškom gostovanju u Turskoj, Kovačić 2 gola i Hrvatska je pokazala zašto je treća na svijetu. I imali smo tu Kosovo koje je ovako imalo jedan kvalitetan remi na strani protiv Izraela, zatim je kod kuće napravio po meni jedan veliki kiks u toj grupi gdje imaju ozbiljne šanse da se nametnu, odigrali su sa Andorom na riješeno 0-0 i imamo tu Albaniju koja je odigrala samo jednu utakmicu i izgubila od Poljske na strani, tako da ćemo vidjeti kako će Albanija dalje, što se kaže, da funkcioniše. Tu je sa nama Bojan Vrnović. Bojane, imali smo taj derbi da mu se posvetimo između Crne Gore i Srbije, jedna po meni ovako dobra utakmica, kvalitetna utakmica s naše strane, mislim ako da je Stojković dosta stvari pogriješio tu, što se kaže, u tom prvom poluvremenu sa samim izborom igrača, često sam govorio i to već, ja mislim da ima i 10 godina, da kada su ta dva visoka spora igrača na pozicijama zadnjeg veznog, posebno kada je tu još jedan treći kao što je tu bio Sergej Milinković-Savić uz Ilića i Grujića i jednostavno to je jedna fudbalska prošlost i definitivno ako nema tu tih hitrih igrača, niskih, brzih, koji tu znaju puno lopte, koji su izuzetno agresivni, te ekipe moraju da imaju problem i vidjeli smo Bojani u toj utakmici prvih recimo pola sata, naša prestacija je bila tu po meni puno kvalitetnija i šteta što u tom vremenu nije došla i do prednosti. Prvo da vas pozdravim sve, tako je, slažem se apsolutno u tvojoj analizi, utakmica je bila takva kako si ti nagovijestio, namjestili su nam se onako bili dosta lijepo i baš mi je krivo što nismo iskoristili onih par situacija, pogotovo u tom prvom poluvremenu, jer smo taktički izuzetno lijepo stojali, možda utakmica nije bila za oko lijepa, tu se ja mislim slažemo, ali što se tiče taktičke strane mislim da smo odradili besprekorno i kažem krivo mi je što nismo iskoristili tu postavku Srbije u prvom poluvremenu da povedemo, jer da smo poveli mislim da bi se utakmica završila potpuno drugim rezultatom. Tako je, slažemo se skroz i vidjeli se tu da je koliko i Stojković bio nezadovoljan sa tim prvim poluvremenom, da je odmah na poluvremenu napravio dvije izmjene čim je ušao taj Živković koji je onako hitar, brz, nizak, nizgo težište, odmah se tu vidjelo da tamo imamo po boku problema. Mi smo imali tu povredu Tomaševića, ušao je Šipčić, Šipčić znamo nije ljevak nego dešnjak, čim je dešnjak na toj poziciji gdje su 3 stopera, gubi se ta, što se kaže, lijeva noga, maltene kompletan bok, nema toga dubinskog pasa gore za Jovetića Krstovića i automatski na neki način i taj Marušić bio odsječen i Bojane ovako jedna situacija je bila tu, evo svi smo komentarisali, sudijska po meni, ajde, ne mogu kažem da je bila greška, ali bila je greška po meni što nije prvo suđen faul Jovovića na Pavlovićem, jer naši gledalci moraju da shvate, ne mora nekog da udari, ako neko skloni loptu i ako makne noge, on nema gdje s tim nogama, bez da je ostavi nogu da mu neko slomi. I to se u 90% slučajeva u fudbalu svira, sudija Francuz koji je po meni do tada sudio izuzetno kvalitetno, tu situaciju je vrednovao da nije faul, zatim po meni faul čisti Pavlović Andrešovićem, jedno malo povlačenje, on je i to pustio i onda se desila ta situacija, Bojane, ono što se kaže, a prokomentarat tu takmicu Bugarska, Crna Gora također, što se kaže, čim se pukne na bok, tu je ozbiljan problem i ko pravi tu višak na bok, tu je ozbiljan problem. Taj Mladenović je onako poslao jednu sjajnu loptu, a moramo reći stvarno da je Vlahović vrhunska realizacija iz prve, da jednostavno majstorski je pogodio, što se kaže, u kontrastranu. Pa dobro, to je mali previs sudije kao što kažeš i onda jedna greška za drugom, naravno Vlahović ostaje sam u 16-tercu, što nije smjelo se dozvoli, bez bloka i da kažem lagana realizacija, mada kažem opet sve je počelo od tog previda sudije, po meni dosta velikog i da kažem tu se i prelomila utakmica jer ovaj drugi gol je samo bio šlag na torti jer mi smo do tada i da kažem imali neku sigurnost, ali već posle toga malo kažem grlom u jagode se krenulo, tako da je ovaj drugi gol da kažem samo bio neki naš brzi kraj.
Bojana, ovako da budemo skoro iskreni, tako dugo si u fudbalu i izuzetno stručno što se kaže i poznaješ sve te neke zamke koje se dešavaju na terenu, koje su sitne, ovako možda obični gledalci ne hvataju sve. Koliko je tu u stvari i selektor Radulović iz nekog zadovoljstva svog, koliko je nekad tu, Bojane, teško prelomiti da se do kraja rizikuje, da jednostavno, ajde da kažem ovako, možda smo mi svi bili onako na neki način zadovoljni sa bodom protiv Srbije, ali onako svi smo vidjeli te pola sata prvi gdje smo kvalitetniji, osjetili smo neki način, da kažem, po znacima navoda krv i onda, što se kaže, treba grunuti ili treba na neki način i dalje čekati. To su te neke finese koje ovako, vidio sam, da budem iskren od strane Stojkovića, da je on i tekako poslao poruku na poluvremenu, jednostavno momci ide se na pobjedu, čim je napravio onako dvije ofanzivne izmjene, Živković mjesto Ilića i Vlahović, ja mislim da je Vlahović ušao mjesto, Vlahović je zamijenio, izašao je Ilić i Đuričić. Da, Đuričić, da. Prvo mora da se zna, to moraju gledalci znati da Srbija ima veliki roster, ima izbor igrača, da on u svakom trenutku ima ne po 2, nego po 3 igrača na bilo kojoj poziciji, dok mi tu situaciju nemamo. Sad, da li smo možda pogriješili s izmjenama, da li smo trebali da mijenjamo to što smo mijenjali. Nisam ja rekao da smo mi pogriješili izmjenama, nego možda, eto da reče čovjek... Da smo krenuli napadačkije, pa dobro, slažem se, pa kad kažem pogriješili, mislim da možda Stevan mogao je još malo, bar još malo. Tako je. Eto, to su neke finese, da kažem, ali situacija ponese vjerovatno i ona atmosfera i, da kažem, sve je funkcionisalo okej. Sjetimo se samo one situacije Jovetićeve 55. i 6. minut, jer i da je ono prošlo, kažem, opet utakmica sasvim druga. Sjajna odbrana. Jeste, sasvim druga, tako da, kažem, suma sumara je da Srbija ima veliki roster i da Stojković u svakom trenutku može da izmijeni bukvalno 11 igrača i ne bi se tu nešto puno vidjelo, dok mi, da kažem, nemamo tu mogućnost, nažalost. Je li nas je, Bene, možda se nisam dobro izrazio, je li nas to zadovoljstvo ovako, i nas sa strane, sigurno selektora, ljudi na klupi dolje, je li nas to zadovoljstvo na neki način usmjeravalo da jednostavno može da se tu, što se kaže, izdrži to i da onako ni mene nije djelovalo objektivno da Srbija nešto nas toliko baš ugrožava, da su to bili neki ziceri pa da kaže čovjek, ali jednostavno to su neke te, što kaže čovjek, sitnice neke Srbije, pa oni koja nije zaslužila pobjedu, onako vidjeli smo koliko se Stojković i radovao i jednostavno nema što, sve čestitke za njih, ovo što se rekao ti, sjajna generacija Srbije, sjajno, što se kaže, sjajan roster, ima veliku širinu Stojković i po meni ovako čak u toj prvoj postoji par igrača koji čak po meni ne bi mogli kod nas ni da budu prvotimci tu. Jednostavno i taj Ilić mali ovako dosta me razočarao, zatim Livo Mladenović, desno Đuričić, mislim da su naši ti igrači koji igraju tu i Marušić i Vešović po bokovima kvalitetniji od ta dva igrača, sigurno Srbija kad uđe Živko i kad uđe, što se kaže, Vlahović, pa zajedno s Mitrovićem, vidjeli smo Bojane sjajnih situacija, ovako što bi trebali i naši treneri da gledaju svi mi, gdje se pametno čitavu utakmicu tada istraži taj svoj neki prostor i čim mu se pojavili tu u špicu Mitrović i Vlahović, on definitivno se izdvaja na lijevu stranu i onda neće da dajete centaršute, što se kaže gore, da ih gađa u glavu, nego im dajete dolje po zemlji da ih gađa u noge, gdje onda oni odigraju 2-2 ili se zagradne od njih, pa neko se pojavi na povratnu loptu i vidjelo se već jedna potpuno druga fizionomija, odnosno ono što smo gledali u prvom poluvremenu. Tako je, stvarno jedna vrhunska ekipa sa vrhunskim igračima, možda kažem, mi smo apsolutno parirali u svim segmentima igre, momci su bili izuzetni, poremetile su nas definitivno povrede, jer da je nije bilo povreda, možda bi bili i zamjene drugačije, opet, ali kažem da ne ulazimo u to jer ne znamo što je moglo da bude, ali ona prva povreda, kažem, Tomašević izlazak, znači, poremetilo je mnogo toga. Šipčić je puno defanzivniji, moram reći da Tomašević igrao i ranije lijevog beka, da može da ode čak gore, da se to otvori i sve. I onda i Marušić se ljepše osjeća kad ima tu ljevaka nego Dešnjaka koji imako po lokaciji mora da unutra. Tako da nas je to, da kažem, najviše poremetilo, a kasnije to, da kažem, neke, da kažem, okolnosti, mada opet, kažem, da nije bilo ono prve vide sudije, vjerojatno se ništa od ovoga ne bi desilo i mi bi pričali o potpuno drugoj utakmici gdje smo uzeli bod, to je zaslužili bod i idemo sa 4 boda u dalje kvalifikacije. Čekamo Mađare. Tako je. Bojane, ovako što se tiče same atmosfere, ovako ja mislim zadovoljstvo i moje i tvoje i svih ljudi koji se bave sportom, da jednostavno se polako prevazilaze po meni nekakve ovako teme koje nisu čak ni vrijedne bile poštovanja, što se mene tiče i što se tiče nas sportista, jednostavno to je sve tu blizu, kompletan region, sa 2 kolima, svi smo tu jedni od drugih pričati
jesam li ja ovo ili ti ono, meni je to ovako, ja i ti smo dosta dugo živjeli vani, igrali smo sa ljudima iz Afrike, iz onih Amazona, iz džungle Amazona, iz Brazila i Argentine, ne znam okle su ljudi, pa čovjek se sjajno slaže s njima, ne ovako mi ovdje. Kako se vidi uopšte tu atmosferu i sve to ostalo što je pratilo ovako jedan, da kažemo, ipak jedan spektakl? Ma vidite, ja nisam ni očekivao ništa drugo, iskreno, znači, jer bilo je nekih priča, da kažem, ono koji nas nije dotiču, iskreno, meni i tebe, i mi smo znali da svaka utakmica u Podgorici gdje je neki derbi, dolazi neka jaka reprezentacija, da je to praznik fudbala i da će naši navijači na najbolje moguće nivou da iznesu tu utakmicu. Tako i bilo, apsolutno fair sportsko navijanje, atmosfera odlična, iskreno, ono kad je odsviralna himna, ja sam bio spreman da uđe malo, ne znam, vjerojatno i ti, tako da, eto, to je to što bih rekao, apsolutno mene nije iznenadilo ništa, znao sam da će ovako da bude, jer, da kažem, uvijek su im bili vjetar u leđa, momci stvarno igraju dobro, stvarno su igrali dobro tu utakmicu, opet da se malo izrazim konkretnije, i apsolutno su zavrijedili onoliku pažnju i onakav odnos publike prema njima. Jeste, ja bih se tu složio s tobom. Šteta što nema jedan stadion makar 20.000 ljudi, mislim da bi to bilo onako još što se kaže žešće, jeste i vrijeme više i na neki način Bojane ovako inverziran si izuzetno kvalitetno. Mađarska je u toj našoj grupi, gledali smo tu prvu utakmicu, Bugarska, Crna Gora, onako Bugarska po meni, čak i ljudi koji su tu bili ovako, kada budem negdje skroz javno pohvalit ću na neki način kako su dali analize, vidjelo se da Bugarska nema kvalitet koji mi imamo i jednostavno kvalitetno smo to odradili, po meni ovako dobre izmjene selektora već na poluvremenu, ovo što kažem, poslao je poruku, idemo na pobjedu, ušli Jović i Jovetić, krenuli smo naprijed, Bojane. Bugarska, eto, komentarisali smo, ja sam iznađem, ta jedna velika Bugarska od Stoičkova, Ljuba Peneva i Berbatova i svih tih majstora, da je pala na ovaj nivo. I Bojane, čeka nas u junu ta utakmica s Mađarskom, Mađarska jedna onako ratnička ekipa, Soboslaj prva tu zvijezda, ti te sve momke znaš kao i ja, jednostavno veliki broj njih igra u Bundesligi, izuzetna snaga u toj defanzivi gdje je taj Orban, nešto slično nama Saviću, Orban, da znaju naši gledalci, kapiten Leipziga, neko ko vodi taj Leipzig čitavo vrijeme, i taj tu mladi Soboslaj koji sve to vuče, gura, vidjet će kad se bude približavala ta utakmica, detaljnije ćemo sve to objasniti. Bojane, kako vidiš tu sad našu grupu, Srbija 6 boda, Mađarska 3, Crna Gora 3, ovako Litvanija bez boda iz jedne utakmice, Bugarska iz 2 utakmice bez boda, i mislim da je sada već Bugarska u ovom skraćenom broju utakmica gdje je samo 8 utakmica, jednostavno van svega. Pa, što se tiče utakmice sa Mađarskom, bit će teško. Prava ekipa, svi znamo, trener Talijan, svi znamo koliko Talijani vole taktiku i koliko vole čvrstinu, tako da sigurno neće biti puno golova. Doduše, oni su Bugare otvorili na vrijeme i onda je posle ta utakmica išlo u nekom njihovom željenom toku i dosta su lagano to odradili. Jeste, dosta su to lagano odradili i znači riješili su utakmicu, kažem, posle već 20-25 minuta, ali opet kažem, imamo šanse jer nemaju neke ekstra zvijezde, osim kažem tog malog Sobozlija koji prekid ima fantastičan. Tako je, njega treba baš onako dobro pratiti i paziti. A što se tiče ostalih, izuzetna ekipa, izuzetan tim, u stvari, ne ekipa, nego izuzetan tim, prava grupa, pravi borci. Marko Rossi je to već koliko je tu godina napravio pravu ekipu, bit će izuzetno teško, ali vidim našu šansu samo da nastavimo u ovom ritmu, da odigramo ovako kao što smo protiv Srbije, bar ovo prvo poluvreme, i mislim da imamo velikih šansi, ali opet da kažem, od utakmice u utakmice, nadam se da ćemo biti svi zdravi za taj junski prozor, jer nama ako fali Jovetić ili ako fali Savić, to je već potpuno druga ekipa, to znamo mi odavno, tako da nadam se da će svi momci biti zdravi i ako budemo zdravi, ja sam ubiđen da se možemo boriti za to drugo mjesto sa njima. Bojano, ovako te pitam, pa eto, postavit ću 2 pitanja pa ti prokomentariš, vidio sam jučer izašlo ovako i ranije su mi to poslali novinari, jednostavno Crna Gora najstarija reprezentacija u regionu, vidimo da su Srbija i Slovenija, to je pa Srbija najmlađa u regionu i ovako vidimo najkvalitetne rezultate, koliko će to, Bojane, kada ovo sve prođe biti problem nama i da li, Bojane,
Evo, ja sam proveo 4 godine u Mađarskoj, ti si bio tamo kasnije posle mene i ovako doživio si taj jedan procvat, što se kaže, mađarske države i fudbala, koliko mene, makar nekih stvari, mi možemo da uzmemo kvalitetu od Mađara, posebno po meni ovaj dio gdje oni kada se forsiraju njihovi igrači mladi, oni daju bonuse klubovima, imaju te strašne beneficije, čak i treneri tamo vidim strahovito to forsiraju na neki način, to svoje, veliki broj, čak između meni i tebe da kažem, da se ne izrazim pregrubo i neću koristiti tu riječ, igrača koji su igrali Mađarsko kažu že toliko forsiraju te Mađare da to ide preko svih granica, taj neki njihov naboj. Mislim da nama to ne treba da nam smeta, da ne treba to da mrzimo, nego jednostavno da se mi trudimo, da mi na taj način svoje podržavamo kao što oni imaju, jer definitivno Bojane, oni su shvatili posle nekih nevjerojatnih uspjeha mađarskog fudbala i te njihove čuvene lake konjice, jednostavno oni su doživjeli jedan pad i onda su Bojane odlučili, država je stala izgraditi infrastrukturu, ti su stadioni, danas to su poslovni objekti gdje se ti ogroman broj lokala u tim stadionima, izdaju se, klubovi dobiju sjajne, što se kaže, prihode, imamo te situacije da oni jednostavno privatnike koji ulažu u sport oslobađaju od poreza, posebno oni koji ulažu u mlađe kategorije, treneri su izuzetno Bojane kvalitetno plaćeni, ne samo jedan trener nego kompletni stafovi, vidimo svi su Bojane, nema tu više jedan ili dva pomoćnika, to su već po 6, 7, 10 ljudi u tom stručnim štabovima i jednostavno mislim da su napravili neke izuzetno kvalitetne stvari koje bi mi mogli makar nekim dijelom u budućnosti, Bojane, da bi ovo što smo rekli, najstarija reprezentacija u regionu, čeka nas posle toga Jovetić i Savića, vidimo svi jedno što se kaže direktno sučeljavanje, što se kaže lice u lice i morat ćemo na kraju krajeva da na jedan način potpuno drugačije radimo i sve ljude koji su bili infiltrirani u sport da ih Bojane angažujemo jer to je definitivno potreba svih nas da jednostavno se naš fudbal digne na neki, makar u tom bližem periodu veći nivo. Pa dobro, ovo prvo da krenemo od našeg fudbala, što se tiče našeg fudbala, ovdje i druga i prva liga je klasična borba za život. Jedni se bore da ne ispanu iz lige, drugi se bore da igraju u Evropu i tu se odvoji se 4 kluba ili 5 gore, 4-5 dolje i tako je cijela liga se na kraju vrti oko toga, dok u Mađarskoj, kao što ti znaš, što sam rekao, imamo drugu ligu gdje nemamo ni jednog stranca, gdje su Mađari izuzetno plaćeni, gdje se forsiraju mlađi igrači. U prvoj ligi također imaš po minutu plaćene mlade igrače i oni naravno, klub kad osjeti da može da zaradi, zašto da ne, i na uštrb rezultata, oni prave igrače i naravno budu finansijski nagrađeni za tako nešto. To je, da kažem, dobar model što ti kažeš, ali mi jako dosta kaskamo za njima, nadam se da će u dogledno vrijeme to doći i kod nas, ali kažem ovdje je sve, da kažem sve se vrti oko neke opstanka ili jurnjave za Evropom, ne interesuju ih mlađi igrači, osim ako nije neki ekstra talent koji tada igra u tom trenutku i da gledaju da ga odmah prodaju, da uzmu nešto sitno za njega, ne da se čekaju da bude pravi gotov igrač, tako da kažem, to je onako dosta duga priča. Šta su Bojane doprinjele, što je, što kažem, fudbal je piramidalni jedan biznis i što su doprinjele ti bonusi koji oni dobiju tamo od Saveza i to da toliko, jednostavno Bojane, oni recimo sad postoje neki klinac koji je uzet i koji je mlad. I jednostavno, oni recimo ako isforsiraju jednog ili dva igrača na godišnjem nivou, to je pola miliona, milion eura. On ima svaki osnov da sutra dođe u Zetu da kaže, vidi, vi ste, ne znam, igrate drugu ligu, meni treba taj dječak, daću vam 200.000, momku mogu da se ponudi izuzetno kvalitetni finansijski ugovor, da mu se da i on ga dovede i on na toga dečka već sve to što je platio već za godinu dana, sve to ima puta 5 vraćeno. I to su te neke stvari jednostavno na koji način treba da razmišljamo, jer smo Bojane definitivno vidjeli, bit ću tu skroz iskren, da jednostavno i naši klubovi i naši ranije treneri strahovito, mi smo imali prije par godina dok se nismo tu maltene pobili za ovo pravilo 2 ispod 21, ajde sad smo ga ove godine skratili, imali smo biljivo najstariju reprezentaciju, najstariju ligu u Evropi. I sjećam se tu kad je bio Tumbako i selektor, sjedili smo zajedno, ja i on i Bata Mirković i pitao me Peko kao, taman je bio došao selektor, kaže Peko, ko su ti najbolji igrači iz domaće ligi? I ja kažem, šefe, rekao, najbolji su igrači, rekao, Šćepanović i Rejčević. I on kaže sad, ko su ti, nije znao ko su ti dvojici. Ja kažem, Šćepanović ima 34 godina, Rejčević 35. On mi kaže, ajde, daj mi molim te desnog beka, treba na desni bek, kako ima desni bek. I mi onda ne zna što da mu daš, i onda on nije mogao da vjeruje, jer je moguće da ne možete na neki način, i tu se tek u stvari, ovako čovjek, jeste Bojane, kada čovjek ovako prati svakodnevno, možda to na neki način nije osjeća, ali onda kad neko ti dođe i kaže, Bojane, vidi, treba mi to i to, i ti onda vidiš u stvari da nema.
i jednostavno se nadam da ćemo, što se kaže, to nekako promijeniti. Vidjeli smo Bojane sad i ova Andora, to sam čak vidio negdje, jer će doći naš prvak, tvoj brat je u Sutjeci i može se desiti da bude šampion, da ide na taj predkvalifikacijni turnir za kvalifikacije. I jednostavno vidio sam prije par godina igrala je ta ekipa iz Andore protiv Liga, mislim da je bila konferencija ili kvalifikacija za Ligu Europe, prije će biti da je to jer još nije bila Liga konferencija. I bio Acone Davids trener tamo Iskre i igrali su protiv ekipe iz Andore, imali su ozbiljni problema, čak je na penale, tek Iskra to prošlo. I on mi je rekao, Džaj, iznenadit ćeš se, ti igrači iz Andore, kako budu više godine i godine, ti klubovi sve više ulažu i Bojane, ne daj Bože, vidimo sada protiv Kosova su odigrali 1-1, izgubili su prije toga od nekoga, mislim 2-1, bojim se da i ti klubovi Bojane nisu već i te zemlje krenule, da ne daj Bože u tom predkvalifikacijnom turniru za kvalifikacije koji dolazi krajem juna, ja mislim, imat ćemo problem. Tako je, slažem se apsolutno s tobom. Svi da kažem idu polako stepenicu po stepenicu prema gore, mi još uvijek stagniramo, ne mogu kažem da idemo prema dolje, ali stagniramo i bio bi red i mi da krenemo. Nemamo gdje više, došli smo na dno. Mene iskreno kažem, ja sam, evo, bit ću iskreno tu prema, žao mi je što ogroman broj ljudi već tu nije uključen, što se ne prave tu kvalitetne tribine, jednostavno imamo stručne komisije za razne stvari, mislim da tu fudbal je postavljena nauka, Bojane, recimo svi znamo danas je 10% što se kaže talent, 90% je rad i ako imaš što slabije uslove ili ako nemaš uslove, definitivno tvoja mogućnost da bi uspio je puno manja nego nekoga tamo koji ima sve te preduslove. Pa tako je, slažem se tu, plus ovo što je po meni najveći problem je u suštini što nefudbalski ljudi vode klubove, to je to. Po meni, ali da ne širimo puno priču, nema ljudi koji, nema bivših fudbalera, nema sportista, nego vode ljudi koji, da kažem, nemaju veze s fudbalom, nego su postavljeni tu zbog neke, da kažem, druge situacije. Bilo je politike i sve, jeste najviše, tako da u suštini to je najveći problem, jer dok ne fudbaleri, sportisti ne preuzmu, ne mora bude fudbaler, može bude sportista, sad nebitno je koji timski sport, to nema neke velike razlike po meni, ali treba čovjek iz sporta da bude zadužen za stvari koje su sportske, za kompletnu infrastrukturu, a vlasnik, predsjednik, da bude zadužen za financije i da se te stvari razdvoje, a kod nas je to sve zajedno i dok se to ne riješi, ne vidim iskreno nekog bolje. Jednostavno morat ćemo u narednom periodu da stvaramo neka pravila i uslove, da jednostavno i ti klubovi moraju da rade po uslovima koji su sportski i da jednostavno i ne dozvoljavamo više ovako neki način da idemo na dolje. Slažem se. Bojane, ovako da se, što se kaže, prije nego što damo ove parove neke etiketi, taj tvoj prvi etiket, da vidimo koliko će biti uspješan, da jednostavno, eto kažemo samo Bojane par riječi, vraća se ova naša liga. Imali smo i te kadete Bojane koji su imali taj turnir gore u Velsu, rezultatski neuspješan, mene ostaje jedna velika žal, osjetilo se jednostavno da u tom drugom poslovnom poluvremenu i već kako išli utakmice Bojane da jednostavno naši momci fizički ne mogu to da trpe. I mene je žao ovdje se ubismo što se kaže da se ti momci već stavljaju od 16 godina da igraju tu drugu ligu, prvu ligu, da oni imaju... Kao što smo mi igrali. Tako je, kao što smo mi igrali jer definitivno bez jakog takmičenja ne može igrač da napredu i šta god mi radili na treninzima ne može da napraviš simulaciju onome što može se desiti. Nedovoljno jaka liga da bi izdržali taj ritam i to se najbolje vidi na ozbiljnim utakmicama, kao što smo vidjeli sad ovo što kažeš ti i treba gledati tu kvalitetnu djecu, jer ta djeca, ako su reprezentativci, znači da imaju kvalitet, što prije gurati, što kažeš ti, bar u drugu ligu, ili da kažem, ajde mu kažem prva, to je već možda prvi lig zalogaj, ali zašto ne u drugu ligu, ali opet kažem, opet se svodi na ono gdje se pola lige boli za goli život, pola se bori da uđe u prvu ligu i onda klubovi biraju ove starije, koji će to da im odrade posao i opet se kaže gubi ta nit koju mi se traži. Da budem iskren, u drugoj ligi ima klubova čak i koji ne žele da uđu u prvu ligu, jer nemaju ni financija. I onda je, bilo bi fino da te ljude čovjek potpuno zaokrene i da neki način kaže, ajde molim vas, stavite 3-4 mlada, uzmite na pozajmicu, treba nam za razvoj, bit ćete nagrađeni, vi funkcionišete, dobro je vama, dobro svima, nego ovako, a ovo što ste rekao za prvu ligu, ako je neki ekstra talent, nekako onda trener rade. A se sve svodi na ono da klubove vode ljudi koji nemaju veze sa fudbalom i
tu opet kaskamo, eto, to je to. Evo sad ćemo ovako da jednostavno posle analize ovih kvalifikacija ukratko, bit će sigurno toga puno još više, posebno kako se bude približavao jun, ta utakmica s Mađarskom, Bojan je gore igrao sjajno 4 godine, poznaje izuzetno kvalitetno tu ligu, sve ti igrače, ja također verziram sa gore i zbog posla i zbog svega i onda ćemo to na jedan kvalitetan način, što se kaže, predstaviti. A sad ovako da Bojan napravi taj neki svoj prvi tiket i u prošlom tom tiketu ja sam odigrao to Kosovo iz 1-1, sva ova ostala 3 para smo pogodili, posebno smo apostrofirali tu utakmicu po meni Turska-Hrvatska gdje je bila čak dvojka 2-40. Ipak ko vidi taj vezni red Hrvatske, Brozović, Modrić, Kovačić, jednostavno nemoguće da vas ne povuče, da odigrate njih, bez obzira koje sad s druge strane, a posebno ta Turska koja ovako, ajde da kažem, bori se da napravi kvalitetan korak, ali ipak je Hrvatska po meni bila jedan preveliki zalogaj za njih što se ispostavilo na samom terenu i evo sad ćemo ja i Bojan, što se kaže, dati nam te etikete pa da vidimo koliko ćemo biti uspješni, već u ponedjeljak ćemo to saznati. Pošto mi je prvi put ovako da kažem... Da upišem ja taj tvoj tiket. Da upišem, da odigraš, jer pošto prvi put ovako da kažem tipujem, ja sam se odlučio za fiksevi i za pobjede domaćina, računajući da se bliži kraj prvenstvu, da bi favoriti nekako i trebalo da dobiju te utakmice ako misle da osvoje te titule posle ove reprezentativne pauze, tako da skratim priču. Sporting Santa Clara. To mi je prvi fiks, znači 5 mečeva sam stavio Sporting Santa Clara, Sporting igra standardno, prodavaci standardno dobro kući, nije velika kvota, ali svaka je velika kad se jeste, ali ima Liga šampiona, stimulansi, tako da mislim da prošlo ko su dobili Bragu 5-0, mislim da su u dobrom ritmu i da je to jedan dobar fiks. Arsenal Leeds, Arsenal se bori kao što znamo za titulu, znači konkurencija sa Cityan, tako da ako misle, opet kažem, da osvoje titulu, to mi je da kažem jedna dobra jedinica, nije isto velika kvota, ali ajde da kažem, treba ga igrati. Juventus Verona, jedinica, Verona najgori gost u seriji A, iz nekih mojih izvora, tako da, jako mnogi kritikuju Juventus ove godine, mislim da je u dobroj formi u zadnje vrijeme i kvota je malo bolja od ovih, tako da Juventus. Imamo Bayern Dortmund, znači veliki derbi, nije velika kvota, ali... Ja očekujem tešku utakmicu. Jest, i očekujem ja izuzetno tešku utakmicu, ali ajde da kažem, smjena trenera uvijek po meni dobija nešto novo. Bayern zna da igra na pobjedu, na rezultat, neophodna mu je, po prvi put nisu prvi u ovom dijelu sezone, tako da očekujem tu neku njihovu pobjedu i smatram da je favorit pred svojom publikom. Da je u Dortmundu, to bi već bila možda druga priča, ali pošto su... Po meni je malo plaćena kvota, ali je to za igranje. Jeste. I to je jedinica i... Tako je, i posljednja utakmica Paris Saint-Germain-Lyon. Tu ćemo se složiti. Jeste, jer Paris Saint-Germain je imao zicar prošlo kolo, izgubili s kuće od Rena, s dosta povrijeđenih igrača, ali ako misle da vjera ovo, jer kažem, situacija je izuzetno loša, trener se smjenjuje, ne smjenjuje se, mislim da su kvalitetni ako budu sve kako treba, da je to isto jedna dobra jedinica. To je to od mene, ja mislim da je kvota neđe oko 5, ako sam dobro izračunao, tako da to je to ko voli da igra jako. To su tih 5 utakmica gdje bi možda mogao da se... Evo, igrat ću ja ovo, pa ćemo baš tvoj tiket ovako da ga zaokružim. Bojane, što sam ja ovako odabrao, to je ta utakmica City-Liverpool. City je ovako po meni tu favorit, Liverpool je jedna ekipa koja ide stalno gore dolje, može da iznenadi, ali definitivno mi City djeluje puno kvalitetnije, veliki ulog i tu bih odigrao jedinicu. Zatim Bojane utakmica Arsenal-Leeds, ono što si ti rekao, Leeds prima puno golova, Arsenal igra sjajno, bori se za titulu i tu bih odigrao jedinicu i da domaćin daje 2 gola. Zatim Newcastle, Manchester United, strahovito teška utakmica, može dodaje po meni u sva 3, što se kaže, tipa i tu bih odigrao 2 do 3 gola, onako kajem nešto što mi je najrealnije, jer može to da bude i 1-1, može bude i 0-2, može bude čak i 2-0, vjerujte mi, Newcastle izuzetno nezgodan domaćin. Zatim utakmica Pariz-Lyon, također slajem s tobom, tu bih odigrao jedinicu i dodao ovo da domaćin daje 2 gola ili više, isto kao na Arsenala. I posljednja utakmica što bih odigrao, to je Napoli-Milan,
očekujem jednu veliku borbu, jednu čvrstu utakmicu. Napoli koji je već ovako prvak, Milan koji se bori za tu Ligu šampiona i tu bih odigrao drugo poluvreme više golova, jer ipak očekujem da se ta utakmica prelomi u drugom poluvremenu i to bi bili neki mojih 5 parova. Vidjet ćemo kolike su kvote i meni i tebe, pa ćemo onako se, što se kaže, istestirati u ponedeljak koliko smo bili uspješni. Bojana, ovako se puno zahvalim, vidimo se veoma brzo zajedno i ovako na neki način da vidimo gdje smo i što smo i ovako zato mi je drago što tako kvalitetno spremio, što se kaže, za emisiju i Bojana, ovako da jednostavno poželim i našim vraća se naša liga, sve najbolje, što se kaže, Nenadu, sve najbolje i budućnosti, nek se, što se kaže, pokolju na terenu. Tako je, bolje neka pobjedi, to je to. Neko će biti šampion, neko vice šampion i jedno i drugo imaju neku težinu i ovako da im poželimo do samog kraja neka se bore i jednostavno tu će po meni veoma male nijanse odlučivati. Tako je, slažem se s tim što, da kažem, Sutjeska, ako misli da to osvoji prvo mjesto i da bude prvak, u Nikšiću neka pokaže protiv budućnosti u tom derbiju, neka bolji, kažem, pobjedi i na kraju će, ja mislim, i ta utakmica da prevagne na jednu stranu. To je to. Za ovako naše gledalce, Sutjeska je budućnost isti broj bodova, budućnost utakmicu manje, ta odložena utakmica protiv Rudara u Pljevljima, sigurno Rudar itekako dolje, što se kaže, gori pod nogama, neće biti laka utakmica i jednostavno ovako očekujemo da i budućnost i Sutjeska, kako se bude bližio kraj prvenstva, Sutjeska ima i tu situaciju u kupu, može da vam pravi nešto veliko, čak da uzme duplu krunu, sigurno budućnost s druge strane sve će život uradi da ona osvoji titulu i nadamo se jednom kvalitetnom, što se kaže, finišu našeg prvenstva, a dolje za opstanak bit će vremena da komentarišemo, ogroman broj ekipa se bori, ta Evropa je, ovako da budem skroz iskren, dosta mi ljudi poslao, veoma neizvjesna, jer ako Sutjeska osvoji kup, onda treći igra Evropu, ako Sutjeska ne osvoji kup, nego kup osvoji Dečić, Iskra ili Arsenal, onda ta ekipa koja osvoji kup igra Evropu i samo budućnost Sutjeska uz njih. To je to od nas za danas i sve najbolje. Prijatno.